Здоровья Харыставлы министерствете социальный такси сырыты мәктейлер. Бүгін хасырдаттан Жокускай кенігер Ленин болусатыгар диализка хаджыры ырхақтар пикеттері болла. Нефролига түмсі күттілақтыра социальный такси тоқтолы соқ сырытын ұлықтыру онна ырхаққа аяңа демберілер, ұйға бидді көрілер үст түхінші солковайдақ төлі бүрі, онынан қалдарары тұрырыстылар. Білерін күрдік бөрінен ұджар кейі диализка неделі ортотынан үсті хаджар, оны оқа түйіңіз мен аға түбәспедемтін әтші аян бапыруға ордық Тюнтюгу себе нагляун. Оно бу каникис вонча это диализка лях потала виде да социальная служба таксинан топталик бит. Тюнүлләвет. Диализка келергер хин келеккин хеп антан барарын хагана билигер камбай состояниялак бола. Опсенан бу төтчаһа бу камна бакка сатарын ырхан ба процедура бу. Наха борстой болбадак. Онны теки хәттүтәрин таспаттара. Үс меналарын һәрәйдәнелләр чә би автобуһынан барып битен келек битен һәп антон ки автобусы җибап битен бир саганы битәлдәр чакылы бу. Эрдеге ырхагы тейер тахар бапруһу үле она социальный харысқал министерствете тәререте. Билген бу балымоча здоровья харыставлы министерстветегер берилинне. Тустак бапруһу күн устата бедемстве салалтата сихилиритта түмүккә ырхактар турорсуларын өян социальный такси сырытын 90-тан турорсарга ден бахарылынылар. Билген Жокускайга 204 диализлар ки хагылар. Онтан диализ кине Жокускай мирней онна нерин